Kublai pi baro syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat kibakong san kilong. Pelait ke sorkar kami yu kau PMGKAY nadu unaitung hadu ubenai naiwe. Rai ke JAC against umngot banyang persya ya ke projek wa umngot. Hadian ke jing ut kipat ba ya ki bai school, let kendu DSEO ke JSU. But klad no father stand swami ubala syakan no moist let no haka National Investigation Agency. Tementang ini paish ki kubor ki bakambanya. Nakabenta banyara biki nong shong shnong ki jilla ki baper hakari, nakaliang ka sarkar kami kalapalay ka jingerab nakabapin biyang du khaw lingba ka scheme Pradhan Mantri Garib Kalyan An Yojana PMGKAY4 ya baro ki badan hapo ka thup TPDS AAY PHH but baro ki badai hapo ka DBT. Ya kani ka jing ai khawl apan bet san kilo shikli nakabenta san banai kata nadu banai naitung hadu nai weng arhajar arphoi. Habakrench kilap thai khubor UPN Singh General Manager ka FCU NEF region ulay thu bahapo ka scheme PMGKAY4 lamang kumba san po lai hajar henrio spa lai po parametric ton ukhaw nakabenta ka jala Meghalaya Kanrio hajar nyaw spa san MT nakabenta ka jala Mizoram but henrio po hajar nyaw po MT ukhaw nakabenta ka jala Tripura nakabenta san banai 143 MT जो है लिफ्टिंग हो चुकी है इस स्कीम के अंतर्गत एंड त्रिपुरा में 897 MT लिफ्टिंग हो चुकी है मतलब लिफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है इस PMGKY के अंतर्गत। स्टॉक पोजीशन की जहां तक बात है FCI जो है सफिशिएंट स्टॉक इसको इशू करने के लिए अपने पास हमारे गोडाउन में पड़ा है। करीब करीब अगर देखा जाए तो मेघालय में आज के डेट में हमारे ऑन डेट करीब 20,200 स्टॉक हमारे पास MT 20,200 MT स्टॉक राइस जो है आज के डेट में हमारे गोडाउन में है, जबकि पर मंथ एलोकेशन कितना है 10,727.5 MT। और उसी तरह आपकी अगर देखें मिजोरम में पर मंथ अलॉटमेंट वहाँ है 3,341 MT का अंडर PMGKY, बट आज के डेट में जो मेरे पास स्टॉक है 19,500 करीब 440 MT मिजोरम में हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। इसी तरह त्रिपुरा में वहाँ का जो पर मंथ अलॉटमेंट है वह 12,414 MT है। इसके अगेंस्ट हमारे पास 44,000 स्टॉक आज के डेट में हमारे पास त्रिपुरा में है। इसलिए FCI की तरफ से कोई शॉर्टेज नहीं है, स्टॉक सफिशिएंट है हमारे गोडाउन में। और स्टेट गवर्नमेंट इसके पहले भी जो अप्रैल मई में चला था मई जून में उसको PMGKY 3 कहा गया था। ये जो इन्होंने एक्सटेंशन किया है इसको PMGKAY 4th स्कीम कहा, इसका नाम रखा गया है। तो इस स्कीम में हमारे पास FCI के पास सफिशिएंट स्टॉक है। और अगर आप लोगों को और कुछ पूछना हो इसके बारे में तो आप लोग Kedorbar shnong maulai kenton masar mentak sngi kesan tarik unaitung arhajar arpawai kalapan pawai ke jing sngongo ke bakrau ya ke rentat yang foundation badu badan di kongsit ya ke jing no senyang jongki deki marbam ha ke jing ya kun persai ke klam COVID-19. Hakabede bakani kedorbar shnong maulai kenton masar kala IT no ikini ki marbam shaka Corona Care Center St Francis kenton masar baca ke Don Bosco Corona Care Center. Kani kalong kumshi benta ban penpawe ka jing yakit lang na ka benta ban a jing yarap ban sumar yakitu ki bangat ka klam COVID-19. Nakaliang ka Don Bosco Center bat ka St Francis Kenton Masar kila penpawe ka jing sngongo ka bakraw ka rinta tiang foundation u badan di kongsit bat ka dor barshnong maulai Kenton Masar ya ka jing yarap ka luoj men siem jongki yaki bangat hau niu knyang jing pang COVID-19. Em có video syutan baik. Yang yung ay bagi IT nakaliang juga dalbas nong mula kita masar siya ka Don Bosco Corona Care Center. Kini kijing ay no senyang nganito nakaliang juga foundation rendat yang foundation banay ba don di konsep iba ay subha na mata Corona Care Center benar ni kita masar. Kini nama Corona Care Center jungi ka biang ka bawang po nehu te hajin kren bagi no pinya juga health hajin kren video
Gila penbet baka bahab ng ay no siya po ka Don Bosco Corona Care Center na mabakini daga bensim ka bakulu ikan chat siya sipia na gibring basa po Corona Care Center. Tingani ka jing ay ka jungi siya pi padal nalek ka long ka jing ku ya Corona Care Center jung pi ka jing ay ka ba ngiru ilong tanginong ay hindi ka buram galit si Corona tiang ba si ba don di konsep ki balong ginong ay ya ni ka jing ay so bahasa ka snong jungi tingi betul ba snong ida ka jing sosrong ri bentalan ban ay pat ni ka jing ay lingba ka ketiga jong ka snong Sapi ke Corona Care Center pun Don Bosco. Abu belai na yun ka ni kami tray baro. Papinbo lam ya. Baro kiti bakar ku ai yang ni jing ai subha hak jing duai. Bade ngir kumju ginong ki kumsnang bade pir kumju pada pinang yo obor ko ya. Kini ya sekarang jadi sekali kam nang sarang belisibon. Belisibon ba Marco? Nakayang jongi na po Don Bosco Youth Center ru. Ngandap siya daga mesim ka ba smo melung. Ke Executive Committee jong ka JAC against Umngot Hydro Project kabalong hene kasi kalaray ban yang persya be ya ka jingtmu jong ka sarkar banden ya ka tekawa. Habakrem kilal patay khubor ki nong ilam ka JAC ki kenturu yo menteri rangba ban kren ka basyay halor ka teka benta khamtam e ban jubab halor ka dorkas bakila dapha. Katkum ka jing ong jong ki don ki hajar tuli ki long yeng ki ban shakta ladate ya ka teka dam. Hagajian nanti juga dekat kam kuma PDI kalau ke sarkar ka tungguan perlong ke public hearing ki pajba ke besyakta lada pentrai ni projek ngilami cepat banjeng ban persya banum syak dalai ru jaga sarkar bakan penjaj khmat ke projek ban ngi ba nang tai na chantia hills ru habagi das mutu bagi syakta kum hiyo semua mentan kai ke ba chairman juga JAC ila batai Pasyatis po chantia hills ki don ki kam ki tourism kabaki priu ki la long kalat kamai na kede kawa dikiru ki la mi sekmat pan persya ya to ka public hearing ka ntai tarik kabala siang dah hemu sakia dimangi para baya persya baru arliang lembaga ki kor cin start ki menta ngiliyo ban kren baya slok ban kendu pan ngiliyo pan form ni kede JAC kum ni kamakalong bat kede ka sian kapalai mentagi ban syong ban perkat na kabenta ban pentau sya ka perthai baki pajba cho ka jalan khalaya kintip bani persya ya ka jitmu cho ka sarkar bandan ya kadam hawa umot di mentag de ka kenti mentaru ki papan petip sepi ki press ki media baro ba ngiladat pan pha da ka memorandum sya siam nadu ka lai tarik cumi araja apuai lengba kimir namar ka jilong siman jing ka perthai ka bagim syamala ban ya kendu personal ka bagim syamala ban ya lek jawan nila syupha lama kamil syausiam bat hadu mentang ka ban petip syupi ba yim syamayo kanu ka cubau nausiam tingi mla patip ka ke bron sendat jokata dai hang ni ikwa ban tip ki paj ba ga jala hi kintip nak kena kecil thok ni dapat pas CM ni kalau tarik cuba rai mi acar kuai. Perkene kena cuba kejongi ke JAC. Chau Chief Minister jongi. Baladau layo ya kena kesiti ke mila pa udah bala cuba no. Baladau dang yai penslam. Balada ule bom sunyau. Ya kena ke siti ke memorandum ke bingi lapa. Kum ke JAC ngimla bancu sungap. Nei hakene ke si ke banwan ni. Ya sesim ki wai pat kilat kilenti pan penpau syaka sarkar bat siki pajba hi ya ka jim persya ka bajur bat ka jim persya ka baklan ka bakum ki trai jaga bat kum chu ki briu ki ba im na kare ka kam hasilan ter jo kawa ungot ki ba yam persya ni karam tena kaliang chungi kum ka JAC matang meeting show hani ka ba ngesim ni karai kolong ban penkenau biang chau siam lang ba chu pi ngai kede ka sapoi siam ru sayu hi bagi kemidanti pakai ke bagi ngilapa cho CM usaha aino ke jubab yangi krang ba nak kaliang chungi ngilap perkat ki step ka bede banyai nang ni syakman halor ka jingkin rum kan ram jong upur usam padeng ka jilla Meghalaya bat Assam bat halor ki jing shem jing e jong ki pajba basa ki thain kaput haka santering naitung arajara phoe ka seng hinyotrep integrated territorial organization kala thmu ban likin du yu mentri ki kampo yeng ka jilla
Henry nakadaw ka jingbom yo li kendu yu menteri ki kampo yeng kilali kendu no yu menteri ka tanat ka koit ka kya ban ai ka dor khas shaka sarkar jilla ka ban penpet no yu pot usam hapdeng ka Meghalaya bat Assam. Habakrench ke lapatai khubor member jong kate ka seng ulaong baka sarkar ka di ban delete no eka kentien land holding shaka land ownership knang baya ka kendo ka siap kin la ban pendon kam hok badda ka balong try di kipat ba ka jilla. Naga sarkar baga di ban delete no itu kentien land holding shaka land ownership knang bayi kendo ka siap nila ban pendon kam hok bat ka kendai ka long try ka jungi nila refer ru itu ar hazar khat lai nila ekran sadi ba bat i el hak bre maki kiden hapo ka sarkar jong kene ka MDA bat MDA tunjuk pe ila airu ga jingkular ba indra ekanya bat nai de forward ding letter sei ba la kemen hui tengi pa ba ka hakan ke jingi pembek puat dan katakan negotiation between Meghalaya and Assam ikpa ba ka Federation of Caste State ru ka de ban include namar ba nila ii ka tu ka reflect hang to ka fast schedule jaba condition jung kari kala pun kanthop hang to ta ka bo busuk jubor bat ka Assam te la don ru ka ha ka ai ka bala yasoi leng ba kin ki arpusan hima dan ki SM ke bakil IT ru ho Governor General o Raja Gopala Charari de halor kini kimat penila dawaru ba halor ganika land ownership kadai ban shim initiative kloi khnang ba uput usam ninyo gobe ba berhenti bat skui long menta kala jan kanika arhajar arpulai election te nga kumu nong song snong jong dispute area aspo time bertemu kro balengi dawa ban bu hatai ya kataga domain ya kataga taki area of differences khnang ba ay nga bangan sai nga dei sa Assam ne Meghalaya give in clearly specific khnang bangan tip ba yanga phila perhaps Assam tangan le you should hande ban de thebot apok Meghalaya I declare let the people know ba maki kidon sano khnang ba hu emilir umdan kamsu ban kuwan kan bas ngir ngin pen ab yaki ada phiwan ngin IP deka jingbam ngin na IP deka se perkhat ba de ba kani ka kam boundary issue kam de kam politics jong no jano hrei ngi la dawa be penbuat pembek no penbuat jong ni putusan Kasengkhasi Students Union Tersat Circle haka santring mentau benai naitung arhajar arpawai kilali kendu yu menteri bape ya katanar ka koit ka kya uba AL hek bandawa ban pentre kam no ya kas sub health center hamau sadang Habekrench ke laptai khubor president jonga KSU Tersat Circle usamla kraw pernai renja oleh thu baya kani ka sub health center ladap shna nadu usnam arhajar khatlai hinrei hadu usnam arhajar apawai klem pentre kam ya kani banakaliang jong uba AL hek ula kular bon suppletion no ya kani ka sub health center mentau benai naitung arhajar apawai khnang banyo ban ai ka jing shakri ka bapura ya ka koit ka khya kin nong shong snong kani ka than habidi berkini ka mat habidi berka bentar Pino ya ka sebentar ko mau sedang bahak ko ka cepat jinjko jangka mau perang sisi penegalian jangka kisu skill hibra koi kan kemat kami isu kemat kepada pemain kedai kemat kebah senghi kala dia kudin betul bele dan berhenti menjual Pino ini ka sebentar mau sedang nomor bagi sebentar kepala syan nabi nam sangsan arja khadar hadir kita arja khalai lala dan nang tapat ei gua sa pengring tu nak kalian berseng por di badir pat kami disnem pandet tu nak kalian berseng hak sotrik oktober jum snem arja khatran kalian berseng kalau pandai dulu ya hihan minister kadep lu kan anu berendam por enrei kaya sa tu pat dei ni kiman ada por berseng ni jubodin pat jule tak bala bani thal gila kenti bani dulu kibor di sini jong ka tanak ko kya beri naga MCO nangkan na nako DHS itu iki benta ba seng ka la hele tak bala ban wara iki benta ma berusan misi ke bah dulu misi ke bah menta yo bor ke bah sotrat hak ba i head minister ila pensau sha i nongilam jong seng
akabasyen atau guna insio anpino yakni ka subsentar hantai hamo sedang bansalom ru kejingmen ke kawi patba jadi sinong bahak di dom ditan abun wan ben smar kantom e di sini di po di bamenta ke i di patba kamsalian anlech di hospital di bawah kamjangan ba penong ru kamenta ke bawah insantam ba penong ru kamenta ke bawah tam ba di sinong para ni ko na kaliang di isu sa sa kali bro kawai kemna kanai kublei yang jini kreilang nadu dirang ba sinong isket Sinong buker bahag sinong bat kamtam ru ya ki nongelam jong kahimanon spong kibala singo ru ingni kabenta kumba kasengi kala shim ikani ban singo bat ni kapor nagaliang jong sing sesien ai kreilang ya barokoi kaba ki budon bentalang barora na bentang yo ban pino shen ya kani kasuk sentar hangte sinong sedap Kaseng Khasi Students Union Nong Tliu Circle kasantrik mentau benai naitung arhajar arpoi kala le ya kendu menteri ketenat ke koi ke kiaba ELHEC bandawa na ke sorkar jela ban penkiu kerdani ke Primary Health Center Nong Tliu syaka Community Health Center kenang banyo syakri kambhai ke koi ke kia ki patba nong shong shnong jong kani kathan Habia crunch kilap thai khubor president ke KSU Nong Tliu Circle mining rani ulai thu baka PHC ka don kamsa arngut ki doctor bat ka wei ka 108 ban kid ki nongpang bat ki wei de ki mat dawa bala tho ka dorkas nakaliang jung ba ELHEC ulaong ba unsa bishar biang ya kani ha ka de ban pin kiu kardani ka PHC Nong Tliu sya ka CHC bat ki doctor ka 108 bat ki wei ki mat unsa le e ka badon kam matang singi la yo banyak kenduk ya i Minister in charge of Health and Family Welfare Department iba ELHEC ngabu ketuk ni kimat cik tawa kabede batang QPSC West Sehil kita kilong ke panglapan singo si kalong ba kabede bakte kanong QPSC nilabu batang singo si ban ketuk kodan na ya kanong QPSC sia kanong QCC makumbang tip ketiga PSC kadon komba af nyutali kisnong bat kumju bat kisnong kiba tanah senda bat ke is kesehon susu ngelabu men pesngo si men penyo doktor awat hakate ke PSC hakaba kate ke PSC yamata dongdon teng UAE health medical officer iba in charge kate ke PSC bat ita nakalang sokar nambu i tangkum ofisiting nangta nagalang ke isu kelapa singo man penyo yak ambulance 108 hakate kanong QPSC kebang tip naduk snam jakat wai jakat a kate ke ambulance bodon hakate ka PSC la bu no sekiwe QPSC tekam tang idawa na iba iden penyo biang ambulance kaban terekam hakate QPSC nangta matan khas susu ke building kabedai hakate PSC makate ka PSC ka dona susu khamun cha kadang dona ki building kabedai PSC nangta banbu ya COVID-19 isolation ward hakane ka PSC makham kambangi i hapo kadang kathan leu matai bayo ya positive case COVID-19 kilang khamkiu bakidon wala klat atika klam jipang susu Mantan biang ni kilat cingata hakabede bakanong QPSC nak rata banyak penpersa ya kecingpang COVID-19 nadu ki oksigen nadu ki PPE hakabede bagi doktor Tinos batunjuk staff yang ketik QPSC batunjuk lapa labu kecingtawa hakabede ban ai kecing semua hakabede bagi kentai batunjuk mantan biang kita dalam pencat long Kaseng JSU seng kme menta kasingi hapok ka jingelam Assistant General Secretary Unil ki R Mukim badu Secretary ka Nartiang Circle successful Sumer ringkat bat ki dekhot kaseng kilali kendo ki District School Education Officer Jawai na ka benta banwa jingtip habayade bat ka bai school jongki khana Hadin ka jinge kendo ka District School Education Officer ka ong ban na kalyang ka Sarkar Meghalaya kam don jingtip ban map shiteng ya ka bai school jongki school bapher
Kini ki dekat ke JSU ki lay thu, baki lakran nak bentar ki ki school ki badoni ki nong hikai ad hoc, bat ki nong hikai deficit, baki day ban ma bi ka bai school jong ki khna, baki breu kin la ban sieu ya ka bai school jong ki. Haka jo kapor ki lakar par we ka sarkar jilla khamtam yu menteri badai pe ka puli puthi ulak men rumboi ban sngap lang ya ka jing u jing nam ki kime ki pa jong ki khna school namar ka bu jing e bat pendu men siem ki khna puli ba wan na ka long yeng baduna ka yo ka kot khnang ba kin lai na ka jing pep school shiteng por. Private women school day kimdon ni kata ka school fees ba kamdon kata ka jing map ni kata ka jing kimdon na liang ka school fees ti kembang tip baga ni ka COVID-19 kibriu kim yo shu ban lek trei kani lek bela te ka shemjing bahaya ki ban siu ya kani ka school fees tahadin kata ni lek kendo ya i district school education officer pat kila pensya yang ni ba kamdon ko order na ka government of Meghalaya ban map ya ka school fees jong ki khna ti ngini kaliang ka JSU ngila kerpat jur ya i Minister of Education ba in perkhatlen khantam ya tu school ibadon kino hikai deficit ad hoc iba yo ya ka grant ban siu ya ka ban yo ya ka grant ban siu ya ka tulok jong kino hikai rangi phai shaki private school fully private school kasem jing ya ki ban map namar ba ki dagi ki private kim yo jing support na government ti nagalian jongi ngikir pat jur ya ka government bakan khai khmat shakin di school ki badon kino hikai ad hoc but deficit ban map ya ka by school jong kena at least 90% khnang ba ki breu kila ban siu ya kani ka school fees jongki tengi snu khiach kadai bat ni ngej scam ba ka government hadin ba kilo i kani ka jingker pa jami bakin saperkhat bat map khantam ya ki breu ki ba shemlanot ki ba pang basitam kongkani kapor bat ki bampang ro kim yo shu ban letre te tang kani hi ka message ka jai minister bodon jami mal lakmen rumbui ba school bah ban map ya ki school ki badon ya ki scheme na government Uwei ni kilingdo kabalang Catholic u Father Stan Swami ubala prapu saus nem kereta ubala sha keno ba ude uleno moist uba mut ban penkiwen ya ka ribat sha set bindi ula khlad no menta ka singi haplen ka jingya kunjung u ban yo jamin nakadaw ba udon haplen ka jingpang u Father Swami ula sha keno badia don benta bat ka jingja Elgar Parishad Yo Father Swami ubadai na ka jingya selok ka Rio Niam Jesuit la Sumara Holy Family Hospital ka badon ha Mumbai hadin bula yo jingbet na ka yeng bishar ka arpu pra tarik ujimang mentau snem ka jingsa ha bindi ka long ka bajinjar san bala ayu tang du skum bat ki slipper ba un pong hadin u pen sngoy ki nong pe ya ka bindi bu udon ka jingpang ring Kibor ka National Investigation Agency kila KMU na kayeng busyong usa haga porsi tengmir harisaw haka snem balada bat keno don kti bat ka jingja Elgar Parishad. Ka National Investigation Agency kala kantan hakmat kayeng bishari ka jingpan jamin jong u Father Swami na kabaong bakata ka jingkerpa jong u bo shitom kalong kabaam laban pensisya. U Father Swami dang ha kini tayo baladeb ulap pensngo hakmat kayeng bishar Bombay High Court bat persya ka jingkhang lad ban ai jamin yo uwei pat ubala sya keno don kti ha ka jingja bat pengat haka an Unlawful Activities Prevention Act. U Father Swami ulay thuru ya kayeng bishar baka bindi kalong ka ba ambyang bansyang bansa. Teda kita gi kubor Badak itu gi kubor ngila posya bekut tat hadu bangin syambiang kubli shibon.